Haka step jongka arpu ar tarik lebar arajar arpu ar. Ki kato kane ki barjela basuba di drok. Kilak tak kti bat syok iki samla kasi haka thain pulo kalenti banlai chadem senyong. Halor kane ke jingjia katanat pulit jongka sardar police station. Haka arpu ar tarik lebar kelakot hajir kine alam jongka seng FKJGP seng kemi. Katkum ke tu kine alam jongka seng. Bahaka step jongka sengi baar kibar jela kibadon kumba kat saungut kilabat ya kawai kaskuti belasyong daki samla kasi bat sedang ban ketakti yaki kiletu bawe ne kid khot jengka seng marsin yu kane ulalai banyarap hari kibar jela kilasyo kela yau kumta kaseng hadin bakliyo jengtip kalalik marmar bathuet ya ketiki runar badyo ban kem ya we na pedang kibalapan itu durkmat details mo kay gabaja menin kasngi Hakapor kumba prabaji prashteng mestep menin hapo than pulu bahap haka lenti bena soforlong sedem senyong kila don katun ngengot ikna samla ki ba don haka skuti kila syasyo ha haki niki mender ki badon kumba kasaw kasan ngudi kila bat ika skuti be kila syo ya utau kena berhadin nang ta udon udukot jungi ba day na po ka FKHP mo kum circle ubatri po dem senyong hakoi ka hardware layak lenti nang ta bo lai ba jing syasyo do kini kita kasi ulali banyarap hadin bo ulali banyarap ti kita kidakar ki badan kumbah padeng kasaw kasangun kila tak ti kelaman yang dukat jungiro ya hadin nang ta habadin bangi nak yang ke FKHP ngi kubor padeng to spo buji spo steng ngali ban be station tan pulu so farlong ba hadin nang ta ngim syamalap ite kibri ki bayadong kti banyasyo ban yarakti ya di nanta kali yo to khat jungi ba kai gada ba sho lai thu ni ba de badang ki khna kasi ba sho te ngau phi thu dur o ngi thu te ngi na kal yang kaseng FKHP central body hi ngi la lek ban thwet ni ta ki bri ki badan hapo ka than puru hi bra koi bakala simpor ngi hadu arkanta tam bangin yo ban kem kidan kumbalai sangut ki ba la pani thu dur ngi la thwet yaki ngi la lap den na padeng kita ki lai sangut ki ba la ye itu ngi bat tangi we Bahadin mengayo bat itu way, yang kami sempat penslam, ngirai us pok office yang keseng. Bantokit yu kita kena kasangut, bat kita dah berpeluang kita bikin show ini, ya kiberi kepada kita kesam jungi. Ti Henry posi, kami sampai perkara pre bah mentah ke step nakal yang SI ti amarang, upun yang non hajar siapa sadar police station. Ba te ka bopolong ya ka jingja ka pemenin po sa forlong bar hadin nang ta bagi ladon gi balalo FIR yangi te ngiru gi ong ba nginum song klikti nginum song thaj dada kidok gisnam jungi kidang syak tak ti nani syakmat ngim salya banginum ti banginum red ngini da bi ilajak ya ka jabendolo jong ngini da bi ikon samla jungi ba kan long ru ka kawi ko kubor syakini gi mender ba nang ni syakmat wat pensang ya ke ga bangi ngim pak banle namar ada pipin ibor ngiru ngimban si ban ibor publish buat ani kintin di bitang ngamarway namar ba QE ka nomor kali registration do kali jonga te kila trap ke kali dan auto kila phone nga awan mata station beri ki badong kti bandut ban show iki brio hapo ka than pulu ki debi ki drop pedalers ki drop consumer jaga bagi kerteng jongki kidan gula apla kidi tau Akshay Marbanyang Abhishek Thapa na tau Gopal Gurung Gopal Chitri ti na tau Dipak di gibun bah ki bangi pat yo kerteng ke jingra jongi yau Dipak sa office su kadi nawar pa intokit menu bodong kti hapreng kita khasau sangut kiba show iki kena kasiminin di tengah tayang ngimpa pan FIR nomor ka FIR ka sunet tengah police station kendai ka nakal yang ka ngi kaseng ngi jutri borba ban penduk jat yau ni ujutau yau ni drugs hendai ngi julap ba teng gi tang sipor kilat nyo ini gi body drugs begini body drugs inda ka mentah la syai la ne la sing kilat nyo tingi nakal yang kaseng kalong len bangin chuli bani wat bania ban kem ki ban IT kulit ngilong len takadang ngi so kamnon jimut ban FIR Ibol kasi robor ya hakapor ba ngi jetri lang bat ka anti narcotic task force ng ka Meghalaya police ngi joong ba kan sapoy kapor ba kini ki drug peddlers ba ki drug consumer kin salong kinong nuti kinong penyap beril ba kinong tu nong team henday na kalang ka police department ngi ba kamsim khia do mantaro
Menta uni udrok la suthit man lagi tliwing bakal penjat ya man ki khun samla jungi badan hani pori kasi jungi. Hande hadu menta nak kalian ke police department kim shim macam kiai kani. Di nak kalian keseng jungi lada kaan kamla bani ngiman si ban shim kai halak til jok. Ba ngawan hajar yang ba ngin habani kenduk begitu ki brio ki ba IFIR manin ba ngin yakan marki ki kai ba pelong ki bakin IFIR mar ngingi yang bangin counter pe ki IFIR. Kenapa nomor ba ki di ba asal ya brio jungi. Ngimdai mangi pasdang. Ki di maki pasdang te kamdi ka kamram jong ke jongi pada bangin kamdi ka kamram jongi bangin le jadi kamram ski pulit bakin le bakin twet iki mentang ki komplain kelaman yangi ba badi mangi ki ba asal leki de maki ki pastang yangi ba pistang ngingin penkot